کا چیا کا او آو کا گیا کا او کونو کا کوچر کا او زوزان لکویه کا او دنگ پز قر کا او گلین سور و زر کا بنفشو کا ریحان کا گلستان لکویه کا او مرگو کانی دشت کا او باغو کا بهشت کانی سیران کانی گشت کا او دیلان لکویه سیدای جگرخویم به حسرتا وی ولات خوش هلبستان رستیه بدوی ولات خواه به هوکان هوناندیه لیم روف چقا بیجه جی خوشیا وی عردنگاره بگوتنا خلاص نابه برنامه کینو دم باش تماشوان هجا به برنامه کینو ام دیسا بورنه نانو دان گراخوی کردستان بردوام دکه وک اونزانن ام لهری ما جولمریه بون ام لویدری ما چند برنامه آنین سرکرانین و افجار ام درکتن چاین کردستان چاین جولمریه ام دخوازن افجار دناوا خوزای ده دناوا شینایی ده جه کی خوش ام برنامه کی بوره در باس بکن هر وها ام هرنه گنده کی لور ام دخوازن خوارنه کی کونار و نافدار بین سر اکرانین و نانو دان گراخا بردوام دکه لچیاین جولمرگی کابنرن ایرو ام کیجا خوارنه بینن سر اکرانین و بوره پار و بکن ام تف به هفره تماشا بکن مگوت ام لهری ما جولمرگی نه هفته ام بوری ام لناوندا جولمرگی و نافچه گوره بون مگوت اف جار به برنامه که هی خوشتر ببین میوان مالاوه و مبر خدا چیایم بلند بدویا وی واری خوش دما مروف دردکوه سری چول و چیا هی باشتر دردکوه هولی به هنکایا پاییزی را لمیر بوزوزانا کاری امدکن هی رنگین تر دبن بو دست به برنامه خواه بکن ام بری خواه ددن گندک لحیلا زوزانی برچلا اف در گنده سیوینه حتی ما خواه گهانده و دیار خوش من ریویتیک دریش کر لسری چیاین جوله مرگی دما ام دیگیش ناوا گند شنی سیوینه بگر ماهی ما پیشوازی دکن دو ماهی صحبت خوش ایدی ام دست به برنامه خواه دکن بله تماشاوان این هجا مگو عمل چیای جولمرگی نه سر چیای بلند مدست به برنامه خواهد کرد پاشی مخواه بردان ناوا گنده که امهات نه گنده سوینه اف در راستی جی کی پر خوشه جی کی گلک خوشه نها جی لجمع ماموسته فاتی شاین هیه دست بکی ده خیراتم برنامه ما گلک صاحبی حواله اجازه سپاس امهات نوی گنده در دیمه او ام دخوازن خوارنه کی خوش ام چیکن نشانه تماشاوان خواه بدن هر وها هم بخون لیبلی ما گوت بلا خوارنه کی هم دیروکی به هم نافدار به هم جی تشتک جدا به جبوی آوی امهات اللي ام هناك خوازن وادرا ناس بکن افدر کی داره بلا هناك تماشاوان ما جنیز و وادرا ببینن ناوی وی گندش کوته اف حرم کیجا حرمه چند گنده‌ای هنتن هنک کاری بحثا دیروکاوی و اردنیگاره هن سر دا خیر هاتن سر چوا هاتن ایرو امده سیلبه نشادن یعنی خانه سیلبه میچید سیلبه دیروکیه بلکه دنیا آوا بوی زاده کمین او از دبیجم ورده بروار سیوینه سیوین در دوره و برچلان هیا کوترانس هیا شمونیس هیا بابانس هیا افکانس هیا گورانس هیا افتا گنده وی هرمه اوه گنده وی هرمه کوچانس هیا گنده افدر جیه کی سر جلومرگی بخواه سر جلومرگی خواه نزدیکی 3 کیلومتر جلومرگی دوره ورده اردکی دیروکیه چون که دیروکی دا گنده ماشوم جوا آلیا بو
1847 بدرخان نورالله بی یکی خان محمود گلک اتفاقا مارشی من کلدانی ناستوری و آخا دا کرنه داری بلکه نزدیکی 20,000 انسان اجی ورده کشتن 1915 جی دا ارمنیت لیره دست عثمان لیره دا دست هاتنه کشتن همه ورده چون در باز یعنی اف هریم و دیروکیه tabii دیروکیه یعنی گلک ملت شیل ورژیونه هن نزدیک هن به خوب دارن ناوی ویجی سیوینه سیوینش کرده تیتن سیوین میتولوژیا اورار توی خودیه طاویه یعنی هفته و نه تانریت اورار توی یکی سیوینیه اف سیوینیه ناوی وده مثلا همه گنجی پشتاوا نیسه شمونی سکوترانس گورانس سکوچانس اوجی اورار توی تیتن یعنی دیرو که دا بلکه 3000 سال بین نه حتی لیره جیان های ایروژی بردوامه جیان ایروژی هیه مبچاوی خودید پاستیجی هم هریمه که خوشه هم جی که بلنده جی که یعنی ورژیان از باورم gerek زحمت بجی buna çi erde verdi jiyan kirine çünkü hangi gava kurda şer berzet ki cenk berzet kir parastına xwed da çiya yani avadra parezgeh buna çi erde dineşyan xwe parêzin verde çiya bun İskender lêre neşya derbas bît heta gel kurda ittifak kir piştî hingê derbas bû Timurlen Kilago hat neva axa neşyan şerê kurda bikin buna çi berçiya çünkü çiya davamlı qala kurda bû buna hindê me jiyana xwe heta verdikiye jiyana me jî ser heywana bû ser pazı bû buna hindê em dê sêleberê بنگاه ما سیلابره ام ده گوشته سیلابه چه چیکن ام ده وینی شاور باشه دما ماتن گند مدید گند دو عالیه جهکل و جیریه یک جوال پشتمه اف هنک نوجان خیاط که خانیه فلان وی ملیجی کاول بیه تذکاری نک بحثای کیف چی بیه 1994 دا گنده مدرسه دولت ده هات شوطاندن هات صوتن بنا هندی ام 7 سالاج گنده خو دوی کفتن ام ما خزای خو ارده خو ما خو چاند بلی ام همه چون متروپولا ام ما 7 سالا ما متروپولا بنا هندی دست دولت ده افغانیت ما هاتن خراب کن پیش اینگه هم هاتن دپرم کلی دا افغانتجی گنده نیو آوابوی یه دپرم ارتشی چی بود؟ ارتشی چی بود؟ اشتی ارتش چی بود؟ اف خانیجی خرابونه جارک هاتی شوطاندن جارک جیل بدره ارتش چی بیه؟ راسته راسته وی گنده گرک زحمتیه دیتیه پشتر اف خانیین ها این پشتی ارتشی هاتن آوا کنه پشتی ارتشی هاتن آوا کنه بله هی جیان ناو هفته هم راسته هندک آخو خانه هلا مال خانه هلا وک نوالک الپیشی گلیک الپیشی جه که گلک خوشه هر وها زوزانی نوه هنه زوزانی مهنه نه راسته اف در دبارا خواب به سوال خودی کرنه دی که هست راسته نه و اف پاییزه که هم هاتن یه پاییز جی کفشن خوزایا که ابله در جی کفشن پشتی هاوینه که دی پاییسته گیا زهاد به بهار هاتبان ورده بلکه رنگه کردستان دا خزای که هندر ورده رنگارنگ نینه چونکه اروپای دا 10,000 چشیده یا هنه اف هریما برچلان یا بروری 7,000 چشیده هست اونا هنه زنگینه اره میگه جی بیر بخن پیش بری ما زوزان برچلانه راسته و ملی جی یه نبر ناوی نه خویایه اف جی که گلک خوشه ام زیده دریج ناکن ام ما خواستم هنک وادر ناس بکن گلک سال هر وها ام دوی زیده تماشاوان خوشید مراقع دن نهلنج برکو مجوار گوت امی چتکی دیروکی و هر وها خوارنکی خوش چیکن تگو امی سیلبر چیکن سیلبر هم دیشی سر بری چید سر کبری چید سر کبری چید بیت و آگرد بنده امی الپیده چیکن ام دی مزرای چیکن امی هرنا جین کو ام دی چنه مزرای ارده او بر لید در کویت ام دیوارده چیه؟ او بری کلی در کویت وی عرضه هی. عرضه هی. مثلا برای دی گاوا آگر بندا گرم بیتن شب باشه امیال زیاده دریجنه که تایبتی وقتی ما بردید امی وقتی ما باختن و هر وها جی کو
ام دخوازن هناك جيكو حيوان ين پزین و فلان ویدری نه ماد راجی ببینه باش و ام بر بور و هرن از باورم من خورنا خوش الویدی چی کرم کن ده کرم کی وان آگاهی به قدر ام سپاسیا خوش کک فاتح شاهین ردکن و برنامه خواه بردوام دکن. نها دورا چکرنا خوارنیه. او خوارنا کو کک فاتح بحثی کر براستی جی کلجانا مزیده کر. جبو کو ام زیده دم درباس نکن بلزگینی آماده کاری خواه دکن و برای دکن. جبو چکرنا سیله بری دوی ام بچن میرگا کو پزی گند لورن. دما بریه و بریوان پزیم خود دوشن ام هنک دما خواه بوان را در باست کن امنها جاتن نوا پس ویدری و خویای بری تکرن نوا بله بریه نوا بریه نها چه دکن یعنی بریوان چهار بریوان پس دوشن بله اول 20 روز بری نه دو دانه دو بله ایگاوی هم دانه که دوشن بله او چند پس لورهنه نها پس 1200 1300 2000 پس هی 2000 پس هیا نزی 2000 هی نزدیکی 2000 هیا بله و او قاپز من چا خودی دکن عرضی و بسید که ام جای بود درون ام کیشن جای بود درون پاتوست گن جای دنی جیان او چه در باست به و هدی زوستان جیته و آماده کاری خواهد کرنه زوستان بچه که زوره ده پایزه ما کری ام پایزه خواهش در باز بود ایشی خواهم همه کری و کری حاضری ها خواهد زوستانی کری ای باشه حاضری ها خواهد کری به تمام ما کری باشه پس جی هدی دید و او جی حاضر ببین هدی پازی او حاضر خواهم کری ام تفروشن سر هاوین در باس بود پاییز هات هیچ گیاهی و شینه گیاه مشینه گیاه مزوزانه بلنده اف در گلک بلنده نه؟ گلک بلنده بله جکی معظم خوشه براستیجی ام گلکی هم حیران ویدری مان هم کیف خوش بونم هات نور مواجی ناز کرد براستیجی نازوانی هاش هم گلک کیف خوش بون دایما ورن من ناس بکن بله هم گلک کیف خوش بون ما خواست ام بریه جی ببینن همه بری جی دید و مهینه نانا بری بله نها اشقا پشتی همه دیسا بگرم وادرا جی خوش همه سربست بگرم همه ببینن وادرا بهار آجی خوشه نه؟ بهار اسمت daha خوشتره چیچای گل رحام تباری هر تشتگی اگر کجمره ببه قسمت ببه نصیب ام هیوی دیکنم بهاری جی ورن بهاری ورن ده گلانا ما رومی ام دخوازن گلو چیچکا جی بینم ده گلانه ورن ده گلان باشه ولی تماشاوان این هیجان برنامه بردوام دی که ما خواستم هنه کلناف پز ام بنیرن که جیانا کوچریه جیانا گندواری چوایه لور چه دکن موی آنی سر اکرانین و ام بردوام دیکن
الله خير هادن مرحبا مرحبا چاوی؟ والله تصال شاني دباشن درماته صابي والله هم باشی خير هادي که ام کاری تناس بکن بله نوم سناره سنار گنده سیوینه بله سرچاوا تنها گوشت خوردی کی بله گادی ما که فاتیر خبر دو با بله. گام سیلبری چی کن بله افجی آماده کاریابیه بله و حیوان شرجی کرد بله نهاجتی پرچب کی تشاب همین ها هی کن بله دبری خوابینن دانن ام براستی گلگ مراخت کن راسته هم چکرناوی هم کاتشته که چاوی در که به مسیله بر قط نخواریه بله میزان راسته تشته که چاویه و جبرمیه که ام گلگ مراخ دکن ام بس بصبر ام الهویه بسکن جبر کو هناك صبر جی لازمه بله نه آره والله جا اب گوشتی ها یه چیه نه اوه گوشته جیسکایا ایگیسکیه یه ام بیجن عمری فلان همه بجم شش هفته ایویه هفت هشت واو بله gerek taze bud ne? تازه باج Yani dve ne ziyade نه زیده یاش اختیار بی زیوزی ناکلی ذاتن یا اختیار نه اولا Elis ki dera hayvan goşti vi ser seli ser beri baş خودی اویدیا و جنالا و یه نرمه Ne ner? یه هستی زیده نه Paşi tevi ya پاشیت perçem بچید ne? بنا پاسیت بچید بن Ali pasu هر ماهیت çiğ. بچید بن Bale. بله Edi başı kavat biştere. Eyvallah. Başı tamaşavan heja em hedi em xwarna xwe dest pê bikin çêkin. Niha goştê me hûrd be. Hin hevalê dî jî çûne ku ber bînin ji bo me. Piştî ku hat em ê dest bi çêkirina xwarina xwe bikin, em ê sohbeta xwe jî berdewam bikin û her wiha ev xwarin çawa çê dibit em ê yek bi yek bîn ser ekranên we em berdewam dikin. Heta goştê me tê hûrkirin kevrê me yê sêleberê jî tê. Niha ji bo deynin ser kûçikê tê şûştin û paqişkirin. Vaye tifka me jî amade dibe. Mamê Mecîd wê ji me re behsa taybetiyên vê kevrê û çêkirina sêleberê bike. Belê em berdewam dikin me got îro em ê ji we re xwarnek taybet çêkin em ê sêleberê çêkin niha jî sêla me li ber me ye. Mamê Mecîd نبي merheba ji te re. مرحبا سچاوي مي We çû vê kevirê vê berê we ji ku derê anî? ماش قابلت ما جبن آنين قابلت قومت جبن Yani ji nava xwezayê we derxe yani kevirek xwezayî ye. كبرك خزايا ما كبر evet beni salet سيلبري Îca taybetiya vê berê çi ye? Karînek behsa wî bikî ji me re. ta taybet yavi. Yani özellikle wî çi ne? Özellikle ve eve beri acir didene bin goştu danne ser Belê. zeh rint bit. Yani li ser her berî Ser her beri Çenobet. çenobet. Tamam. Ne? Kevre kahime ye xuristiye belê. kevre kahime. Yani Kevre bere. Acir devanmış. namê agir bin de bikî. Beli acir. Ew agir wê vê berê sor bike, vê Belê. kevirê sor bike. Ne we? Acir de bin dahalken kevre de sor bir de goştu ser kalinin donur leken kalinin Belê. ve tağıtı da xwal. Baş e ev tiştekî taybet e bi rastî jî ev sêleber zamanê berê jî we Seleber çêdikirin. zamanı beri da hej aman çünebun em ho çetken. Yani xwanek Salil me babil me evet çetkirin. xwanek kevnar e yani. Xwarna kevnariye Belê. ya özele Taybet e yani. ya taybete ya û her wiha ez dibêm dema zamanê berê em bêjin şivan wan ku li çolê ne beli beli. imkan tineyê wekî dî mesela bêjin İmkan alavê malê firaqên malê tune Beli bîne ferak tünebun aman tünebun himet kevir. ama ji xwe kevir datîne ar goştê xwe dawetin ser. Goştê xwe tavin ser icabinde tandır tünebin nanı jil ser
نانی خوشی سر چی دکنن؟ بله هر چی خواست سر چی دکنن؟ و خوارنا خود خوارن هاوجه کتشت نام گلک باشه نها ما بری خوب جی کر ما دانی ما کوچکا خود چی کر کوچکا خود چی کر ایده می آگر کن امی هدی آگر هلکن بله گوشت خود آن نسته تمام ام دست پی بکن هدی کن ام آگر خوب کی که حتی صور ببید بله تماشاوان این هجا دناوا خوزای کی گلک خوشته امی خوارنه کی کونار نافدار و هر وها ام هیویدارن گلک خوش امی چیکن ما آگر خو دادا و کبری خودانی سر نها صور بیه گوادی و دون تیده دا بله دون امی تازه جی تیدن اف دونش بو چیه؟ اف دونه کبر دانخلی بیت گوشته و طاما و خوش بیت یعنی جبو کبر نشکی بلا نشکی بله دون فایده کی فایده کبر و هم جی میکروب کجید و تاما گوشتی جی خوشت کنه تاما گوشتی خوشت کرد و کبر جی دانخلید بیت اف جی دوی حیوانه اون لیدن دوی حیوان یا همه تیدن که تیده ده؟ دستی خونه شاوتینی برای ما گلک صور بیه؟ بله باش صور بیه نه؟ باش صور بود ایدی هم کارن گوشت خدایی نسر کارن گوشت خود دانه سر بسم الله الرحمن الرحیم آها وک هند بینن نها ایدی دما چکرنا ویه سلیم کارن دا گوشت خواه ام داویج نسر سیلی سلام می بریه سلام کبریه کبر زمانه بریه زمانه کبر دانانه یعنی چه فراق آمان پیرانینه یا راستی اف خوارنه کی تایبته خوارنه که دوغاله یا تایبته یا خوزاییه ام جید نوا خوزایی دوی خوارنه چی دکن گوشت خوشی و معانی سر اکرانین و جوی عرده ما گوشت کرد لوی ما سرجه کرد و هر وها حیوان ایش باش بود حیوان باش بود نه جان بود آها گوشت می پرچکری ام داویج نسر بری قدر 20 دقیقه نیم ساعت ده ایتا خوارن یعنی بجید نوا 20 دقیقه ده گوشت ایشی تازه تازه بله نه یعنی زیده لسر نامینه بله بله باشه بریم گوشت خواه باویجن سر بری ما خوی لیکرنک نه بله تی خوی کرن وکی دی چه تشت لینو چه تشت اما تنی خوی تمامه باشه تمام خوی تماشاوان این هجا و کند بینن مگاوا دیج بحث کرد دناوا و خوشی ده دناوا و خوزای ده براستی جی امخوانک تایبت چه دکن بلکی اون درکی دی بلکه اون درکی دی نبینن به یکی جبر کو چکرنا و آماده کرنا و لگوری وادرا بلکه حسام به لبله هر دریجی مرون کاره به یکی چکر اف برا ها اف کبری ها جی تایبته و چکرنا و هنک زحمتی ها ویجی هیه وک لبله وکی کوچا اون لوربن و حساب بکن امیش پیل و چیکن و بخونجی هیویدارن مونجی دمکی خوش مره در باست کن ام چکرنا گوشت خو بردام بکن دی اوی بدلی خو بپیجه نهاج بو گوشت باش بپیجه ریباز اکدن ام هین دبن بله ما گوشت خو آویت سر سیله بری نها امی چه کدی دیکن چه دیکی کبر دان سر دا سر بنی تو چوی نساوتن ها هم یا پیو دیکی هم جی جبو کو سر بن وک هفچی بو سر بنی تو شوی ها مینا هفچی بن باشه یعنی برکی دید بیم رو دین است نه
اما کبری خوش مدانا سرد ما مرو کبر دانه این سر مرو بقلی بی چی نبود بله ده قلوب اینجی پشتی کبری پاشی دانا که. سرد قلوب این بله تماشاوان این هجاب بو قدر 5 دقیقه 10 دقیقه چه بو ما گوشت خوابید کی سر هیدی پجید دورا 20 دقیقه دی بله 20 دقیقه دیده حاضر بید دیگه انشالله با عافیت بخود انشالله انشالله باشه عافیت باشه خواه والله سنور تا مستوی آشی پستای کی باشه مستوی کی باشه زين بريده ميوانه كيما جاتي بده كيراتي ای والله سسیم شوي teşekkür ederim gelişte ماشي خير بتوادرا والله امجاد نگو بگو مجید چار پازاب دم او جنو ده واه والله تجارت کی ای والله که خدا حس کرد باشه اینجا پیاسه چوایه اون چوا دی کار بالی میره کار بر منه کی خبر دی پیاسه قبلی نو کرده پیاسه بله bazı zona mi hep جوتی و بیه گو هستادی هپ یکی برخ هپ یکی بیکو صدا بیکو دو صدا ev pişti ku kriz derket roş çavaya roşa ticaret روش باش نینه ne boşa باش نینه روش باش نینه mesela tesile ki çaval vakti والله تحصیل که فضل زیدل مکی بیا mesela Mesela bana gel. pas para nakit Bana gel. Çünkü beni falan. بس پرا بکشی دیره پرا چونه موا lira para ne var بله dolar zede biye بله دلار زیده euro بیا zede biye یورو چه her tişt baha biye was arabi ve henüz bizim موضوع تو ما گران هم نشین بینو بچین ne var ایوه yani ev Destekleme için ne? piştgiriya ku devlet de evji تشتاک تنه tune ne var قد تشتاکی پشتیریا دولت مرو فقیر نشه بخواد کیلو ده گوشت بکره Fakir benim zengin daha sonra ben atmam. yani اما روژا زنگین آنه ne Ne ya fakir ya? Ya zengin. فقیر دبیره evet çava safi be çahal be krizaha Vallahi kriz çiğ değil. yiyecek Getireceğiz. الله خیزی و بانی دولت یا دولت کو دزدان تسر بی خیزی را که ji bo wî jî gerek hem tedbîra bêne girtin تدبیر تابی تدبیر نگرفتی belê dixwazim tiştekî dî jî pirskî بله کن 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 Keremce. mesela un li vê coğrafyekî xweş dijî bilê hekariya aliyekî zor e gelek zehmetî wî hene Gene zahmet oldu. mesela un çi zehmetiyê dikişî Bu de her tişteki en zahmet için. mesela un rehetî dikarin derken zozanê xwe Navalam rahatine olan bey emri hükmeti neşi. me bîst rüya we jî Riyama mesela kafa- Riyama kapalıya zibahar ve hatta bek ve kapalıya emri nehteri. اما 3 ساله Ama ses Allah'ım. un çawa diçînîtê bajî Çavar reki ve zoradaki bu ma düyle Yürü acı gava nahta هم 4 ساعت داد nahta kabahat emneşin emri madgun da. یا 20 دقیقه 4 ساعت والله karê we zehmet e Valla zor kayın. ji bo wî mesela we tiştek kir we serî li walî li qeymakam Hemşeride çeyna ki mecuniye matok. ji ber çi Belki belki güvenlik. evleyî Ha. والله karê we zehmet e Karıma gene zor ama hemen mecburun hakem emi terk etti. yani gele pêwîst e zehmetiyên gundiyayê ku ew qas ji ber ku kesên wekî we gundên wekî we memleketê têr dikin ne wa بله Ha. ji ber hem heywana hem ji bigiyayê hem
هن گنده هایی حیوانه نزی به küp nahilin em puluşun. Kızar nahil. Nahil. Ne küp hepin nemiret var girin pas hem şey puluşun. Peviste yani kesin kubba karar ve mjul dibin piştgiriyan bekirin jbo ku karbon işe kara had bikin. Vallahi işe mamaya işe mama. Geri çünü. Ama sen güce kovan bu koy doğratken. O da ezbet ve şartın hem tadaki puluşun hem ne şey puluşun. Böyle. Ne ve şartın hem puluşun. Allah karı zahmet. Allah zor. İnşallah demin peşte heye hoştur be. Vallahi işe mama. Jibel ku ev jiyan gereke ne onda kirin ev khazaha gerek be parastır. Jboy ji hem tiştene kirin ev ji. Evet. Em bilirim demin peşte çalışıyor. Böyle dive navberi de goşteme çedbit. Al goşteme yavaş yavaş. Hemen ve çedbit. Çedbit başa. Ev ber cari kiliyemedin ne ser? Becer de anlatsın. Havca dike cari kiliyemedin. Bele senin hiç basıyla bu. Salata jî tê amade kirin. Hêdî ember bi dawiyê ve tê. Temaşevanên hêja îdî ember bi dawiyê ve tên hêdî goştê me ma bêje pijiya ye ez bêm tamam pijiya ne var? Ev qederê nîv saetem li bendê ne ji xwe goştê me taze bû zêde jî em hêdiyayî nasekinin goştê me pijiya niha me çi bikî? Em ê xwan afiyet le Yemê bixwin em ê maj bivêrê Belê ama ser berê. Ama ser sêlemê Kevirê dê xwan. Yani ya xwezayî wiha ye ne? Belê. Tamam kan bixwin. Ne lezzet. Hinek nanê bide me. Ev jî nanê wê nanê sêrê ye. Tandûr ye. Nanê temûr ye. Belê. Tamam. Selam usta baş çeviye. اول ام داخل نام نانه و تمای بنیرن که چا چیبیه لذت işte ne hoş ya rasti طعمك وها نينه يعني بله طعمه دوغاله طعمه خوشه بنا في خوشيه ده وطعمك وها خوش يعني هم اجر البناء وهم الدخان بله نها گوشت مه مایا می باوش نسر نه ما ده تازه چه بوده راکی دیج باوش نسر یه دیده باوی نسر باشه ده کرم کن کرم کن عافیت یا لاچی سرگن که تیج میوانی می تیج دوراتی بله باشه عافیت بیجوره والله خدا جواب وک هند بینن ایرو هر تشتی ما خوزاییه
ji çêkirina goştê heta xwarina wê em tiştek cuda bi kar nayînin. Her wiha bi rastî jî sêlebera me gelek xweş çêbûye. Mirov ji tema wê têr nabe. Lêbelê her tiştê xweş dawiyek wê jî heye. Êdî divê em hêdî hêdî xatirê xwe bixwazin. Belê temaşevanên hêja wek me anîn ser ekranên we ew goştên me ku pijiyayî me hinek jê xwar hinek goştê me mayî ê bi hestî me wî jî avêtî ser sêla xwe. Em li gundê Sevînê bûn li Colemêrgê li çiyayên wê em geriyan me we jî gerand û em paşî me sêlebêra xwe çêkir û em niha îdî hêdî hêdî ber bi dawiyê ve tên me bikekê Fatî dest pê kirbû em ê bûyî bi dawî bikin cî ku em lêne roj jî xweş dibîne em hinek şewitîn jî bawerke tavêl me dayî em sor bûne belkî xuya dike temaşevanê me jî dibînin. Kekê Fatî me tema goştê xwe nêrî çawa bû? Valla goştê me gelek xweş bû. Xweş bû ne? Nêzîkî ez vê boyê da me hekî Prometheus agir tanrıya dizî hekî insana agir peyda kirî belkî zadê yekemîn ev ye. Çünkü goştê xwe hengê hekî çona nêçîrê heywan dikuştin goştê xwe ser gevra ser bera. Herî me jî dixwastim hinekî behsa dîrokayî bikin bi rastî jî yanî me her tiştê xwe bi xwezayî çêkir. Berê wî û agirê wî darê wî û her wiha ciyê ku em lêne û jiyana ku em nav dene her tişt xwezayî bû ji ber wê yekî mirov dikare bêje ev xwarinek dîrokî ye ne? Xwarinek dîrokî ye bûna çi? Çünkü Kurd medeniyetê di berê da hekî şera da cenga da berze kirîn hemişka xwe da zagrosa xwe da va çiya. Gava xwe da va çiya hengê verde hin teknolojiyek nebû. Ber hebûn heywan xwedan kirin goştê xwe dibirîn danane ser kevla biriştan din dixwarin. Bûna hindê ev yê kal û babêt me ne. Em belkî şibî tirka ne ji diyarê Kenanê hatîne yê Turanê hatîne ne ji şibî erebê em Turan diyarê Kenan diyarê hatîne. Em orijîn xelkî lêre ne. Bûna hindê ev zade yani xelkê çiyayê zagrosan e. Kültura me ye. Zadê me ye. Ya rastî ev ye. Evet. Ev zadê me ye. Belê rastî jî te gelek xweş got. Em jî wek bernama nan û dan em dixwazin hem xwarinên kevnar hem yên xwezayî hem yên ku hatine wendakirin belkî di nava demê de em dixwazin wan bînin ser ekrana carekî temaşevanê xwe bidine naskirin ev jî yek jiwa bû bi rastî jî em gelek memnûnman em gelek kêfxweş bûn me hem we naskir hem vadira naskir vê diyarê naskir hem jî me vê xwarinê naskir û îdî em hêdî hêdî ber bi dawiyê ve tên em ê xatirê xweş temaşevanê xwe bixwazin. Xêr hatin. Em spas ser sera hatin nûşî can bîtin. Sihet bîtin. Hewa berem kevîtin. İnşallah car dihîn bên. Demê biharê hengê jî em de kivarkêt verde gele em ê wê sozê jî em didin înşallah em ê biharê ji ber ku payîze ber bi zivistanê ve îdî diçe û hinek ji ber şînahiyê falan ew kêmasî heyî em hêvîdarin biharê jî em ê li va dirabin em ê hîn xwarinê xweştir belkî em çêkin em vî sozî jî bidin hem ji we re hem ji temaşevanê xwe re. Belê temaşevanên hêja em li Colemêrgê bûn li çiyayên Colemêrgê bûn cihekî bilind ev der li gundê Sevînê û li Mêrgê wî û her wiha di zozanên wê em hinek geriyan me gelek tiştên xweş dît û me hat me sêlebêr ji bo we çêkir. Ev bernama me îrol vê dê diqede belê bernama nan û dan wê li Kurdistanê gera xwe berdewam bike heta bernameyekî dî bimîn nava xêr û xweşiyê de dem baş. Bi xwestina xatirê xwe